Dobar vam dan, dragi đaci. Evo nas danas srijeda. Sredina radne sedmice. Zajedno smo na časovima moje okoline muzičke i likovne kulture. No prije nego što krenemo na časove, da pogledamo još dio vaših radova Čarobne šume. Opet pohvala za vaš rad i pohvala roditeljima koji su uvijek uz vas i pomažu vam da vi budete što bolji. Prije nego što krenemo rad i još jedna mala čestitka za rođendan Džejlani iz 1. A osnovne škole 25. novembar u Velikoj Kladuši žele njeni drugari i učiteljica. I njena prava učiteljica Almira i ja. Džejlana, sve najbolje i svima vama koji ovih dana slavite rođendan ili ste ga već proslavili, želim sve najbolje. A sada da krenemo, da vidimo šta sam to za vas danas pripremila. Idemo. Za početak jedna igra asocijacija. Igra nam je već poznata, je li tako? Dakle, otkrivamo polja. Svaki ovaj stupac ima svoje rješenje. A onda ova 3 rješenja nas vode ka konačnom rješenju. Ja sam sigurna da će ovo biti vrlo jednostavno i da ćete brzo pogoditi šta je to naše konačno rješenje. Krećemo. Polje A1 krije se mlijeko. Idemo dalje. Iza polja A2 krije se riječ miševi. U kakvoj je vezi mlijeko i miševi? Sada ćemo vidjeti možda. Polje A3 nam skriva riječ brkovi. Šta bi nam bilo rješenje ovog stupca A? Mlijeko, miševi, brkovi. Na što vas to sve podsjeća, ove 3 riječi? Rješenje naravno na mačku. Rješenje stupca A je mačka. Idemo na stupac B. Otvaramo polje B1. B1 kaže kost. B2 kaže prijatelj. A B3 kaže lavež. U kakvoj su vezi ove 3 riječi? Kost, prijatelj i lavež. Pa naravno, otkrili ste. Radi se o psu. Pas voli kost, kažu da je najbolji čovjekov prijatelj i njegovo oglašavanje je lavež. Idemo na stupac C. Polje C1 kaže kavez. C2 su sjemenke, a C3 perje. U kakvoj su vezi ove 3 riječi? Radi se o papigi. Ajde sada da malo razmislimo i vidimo u kakvoj su vezi sada ove 3 riječi koje smo dobili kao rješenje. Mačka, pas i papiga. Vidimo da su ovo sve životinje, ali u koju grupu ih ubrajamo? Da otkrijemo konačno rješenje. Konačno rješenje kućni ljubimci. Dakle, mačka, pas i papiga su kućni ljubimci. To je ono o čemu ćemo danas govoriti. Dakle, govorimo o kućnim ljubimcima. Pa da vidimo, kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži najčešće u kući. Zahtijevaju mnogo pažnje, brige i ljubavi.
Potrebno je znati sve o životinji koja nam je kućni ljubimac kako bismo se o njoj mogli pravilno brinuti. Sada ćemo saznati koji su tu sve kućni ljubimci i nešto o njima. Pa krećemo. Ja ću čitati tekst, a vi pokušajte prije nego što vam otkrijem ljubimca pogoditi o kome se radi. Meni treba dosta mlijeka, jedna velika korpa da spavam, klupko vune da se igram, neko da me mazi i četka mi krzno. Ko je ovo? Pogodili ste. To je mačka. Dakle, njoj treba mlijeko, a naravno i druga hrana, i meso ili pripremljena hrana napravljena tvornički za ove životinje. Voli da spava, voli da se igra. Posebno voli kada je neko mazi i četka joj krzno. Kada je mazite, onda ćete čuti zvuk koji ona proizvodi, a zove se predenje. Dakle, kažemo maca prede kada je njoj jako ugodno i proizvodi taj zvuk. Kažu i da je to sve jako ljekovito i pozitivno djeluje na ljude i zbog toga mnoge osobe kada su usamljene ili tužne nabave sebi ovog kućnog ljubimca. Idemo dalje da vidimo koja je to sljedeća životinja. Kaže, meni treba jednom dnevno voda i hrana, dosta šetnje i igre, poneka kost da oštrim zube i neko da mi redovno četka dlaku. Dok se spomene kost, odmah znamo da se radi o psu. Također, kao i mačke, psi mogu biti veliki prijatelji. Postoje i psi koji imaju različite uloge, pa tako postoje psi koji pomažu slijepima. Postoje psi spasioci iz ruševina. Postoje i policijski psi. Dakle, i zbog toga oni su vrlo omiljene životinje i kao kućni ljubimci. Dakle, jako su pametni i mogu da izvršavaju i neke naredbe. Idemo dalje. Čista voda, svakog dana malo hrane, društvo drugih ribica, malo trave i kamenčića da se možemo skrivati. O kojim kućnim ljubimcima govore ove riječi? Pa naravno o ribicama. Evo ih, ribice u akvarijumu. Dakle, one trebaju čistu vodu, trebaju hranu, ne previše hrane. Treba im društvo drugih ribica jer ako je jedna ribica sama, naravno niko ne voli biti usamljen. Malo trave i kamenčića da se mogu zavlačiti i skrivati. Idemo sljedećeg kućnog ljubimca. Trebam čist kavez, dosta sjemenki i sipinu kost da oštrim kljun. U kavezu ne mogu letjeti, pa me treba pustiti da letim barem jednom dnevno. Pogodili ste da se radi o papigama ili kanarincima. Evo ih ovdje različitih vrsta. Sipina kost im pomaže da oštre kljun. Sipa je vrsta ribe. Dakle, ona se postavi u kavez kako bi papige i kanarinci mogli pomoću nje oštriti kljun. Redovno trebamo čistiti kavez i ostavljati vodu svježu. Da vidimo sljedeću životinju. Ne pričam, ne tražim da idem napolje. Trebam samo čist kavez, veliki točak i dosta hrane. Kojem to kućnom ljubimcu treba kavez i veliki točak? I šta on to radi u tom točku? Pa to je naravno hrčak. Hrčak je razigrana životinja koja voli da se vrti u ovom točku i zbog toga je to neophodno u njegovom kavezu. Dakle, u kavezu je neophodan ovaj točak i naravno kao i druge životinje, ove koje imamo u kavezu treba svježu hranu i treba da kavez bude čist i uredan. Kaže akvarij, terarij. Razlika je u tome što ja ponekad plivam, ponekad šetam. Ponekad se samo na kamenu odmaram. Trebam hranu, vodu, kamenje i zemlju. Ja sam kornjača. Akvarij
znate, vidjeli ste, dakle, to je ona staklena posuda za ribice u kojoj se nalazi voda i ostali kamenčići i ukrasi oni. A terari, to su ove posude ovako gdje ima i vode i ovog kamena ili zemlje. Da vidimo dalje. Sljedeća životinja kaže: ja moram imati uvijek hrane jer volim žvakati. Jako se plašim novog gazde i nemojte me dirati dok se ne naučim na vas. Nikada me nemojte hvatiti za uši. Koji je ovo kućni ljubimac? To je kunić. Dakle, to su kunići, zečevi, vrste zečeva koji se obično drže kao kućni ljubimci. Jako vole svježu salatu, travu, mrkvicu, jabuku i hranu namijenjenu njima. Jako su osjetljive životinje i plašljive i kao što sam rekla, moraju se naučiti na svog gazdu prije nego postanu mirne i opuštene. Imaju jako osjetljive uši i ne smijete ih nikada vući za uši jer ih može to nanijeti loše nešto, da se razbole i uginu. Kada su ove životinje, kao i one naše domaće životinje, bolesne, onda ih obavezno moramo voditi liječniku. Isto kao i što mi kad se razbolimo idemo liječniku, tako postoji liječnik za životinje, a on se zove veterinar. Dakle, kada primijetite da vaš kućni ljubimac nije veseo, nije razigran i ne ponaša se uobičajeno, morate provjeriti šta se s njim dešava. Životinje ne mogu da nam kažu da su bolesne ili kada ih nešto boli, ili da su gladne ili da su žedne. Zbog toga oni koji drže kućne ljubimce, koji ih imaju kod svojih kuća, moraju da vode brigu o njima, da im redovno stavljaju hranu, vodu, da čiste njihovo mjesto kao što to ljudi čine i za sebe. Dakle, potpuno isto je i za životinje. A sada ćete ovo zapisati u svoje sveske. Naziv naše današnje lekcije, to je kućni ljubimci, i onda ćete nacrtati ove sve kućne ljubimce. Nema potrebe da pišemo kako se koji zove jer ćete ih vi lako prepoznati prema slici. Izvolite.
Nadam se da ste uspjeli nacrtati naše kućne ljubimce. Ostalo je još vrijeme za domaću zadaću. Ono kaže, nacrtaj svog kućnog ljubimca ako ga imaš i napiši kako se zove. A ako ga nemaš, nacrtaj ono kojeg bi volio ili voljela imati. Dakle, to je da uradite u vaše sveske za moju okolinu. A sada se pripremimo za čas muzičke kulture. Potrebni su vam štapići. A već znate onda o čemu ćemo govoriti i šta ćemo učiti, naravno jednu brojalicu. Krećemo.